Il-ħadd filgħodu fuq il-fosos tal-Florjana intlaħaq il-qofol tal-vjaġġ apostoliku tal-Papa Franġisku f'pajjiżna dan waqt li qaddes il-qudiesa tal-ħames ħadd tar-Randan quddiem iżjed minn 12,000 ruħ li nġabru u taw merħba sabiħa lil Papa Franġisku malli wasal permezz tal-Pope Mobill. Fl-omelija tiegħu il-Papa għamel referenza għal episodju mill-Vanġelu tal-mara adultera li Ġesu ħaffrilha dnubieta anke jekk kien hemm min ikkundanna u ried tiħaġġarha. Il-Papa semma l-poplu Talla li ma jħares biss lejn it-Tempju tal-Ġebel imma jinġabar madwar il-persuna ta' Ġesu. Il-Papa hawn semma li f'Malta hawn poplu li jħaddan fidi konkreta ta' dan Papa Franġisku irringrazzja lil Maltin. Si intravede in questa pagina il popolo dei credenti di ogni tempo, il popolo santo di Dio, che qui a Malta è numeroso e vivace, fedele nella ricerca del Signore, legato a una fede concreta, a una fede vissuta. Vi ringrazio per questo. Il-Papa qal li fost li żjed nies reliġjużi jista' jkun hemm missusa tal-ipokrezija u l-vizzju li nippuntaw subajna. Il-Papa appella l-imħabba kif għamel Ġesu mal-mara Medimba u hawn tkellem fuq l-importanza tal-maħfra. Min bħal mara tal-Vanġelu jiskopri li Alla iżurna permezz tal-ġrieħi ġewwiena tagħna iħoss l-esperjenza sabiħa tal-maħfra, fisser il-Papa u jaqra l-omelija profonda tiegħu. Qal li m'għandniex noddu l-preżenti iżda nfittxu l-assenti. Papa Franġisku spjega li ma nistgħux nippuntaw subajna imma nibdew nagħtu widen u npoġġu fl-ewwel post lil dawk li huma meqjusa tal-aħħar kif għamel Ġesu fuq din l-art. Non staremo a contare i presenti, ma andremo in cerca degli assenti. Non torneremo a puntare il dito, ma inizieremo a porci in ascolto. Non scarteremo i disprezzati, ma guarderemo come primi coloro che sono considerati ultimi. Questo, fratelli e sorelle, ci insegna oggi Gesù con l'esempio. Lasciamoci stupire da Lui e accogliamo con gioia la sua novità. Fatt interessanti huwa li għal-qudiesa fuq il-fosos il-Papa Franġisku għażel li jilbes pjaneta li saret apposta l-okkażjoni u li fuqha kellha 8 slaleb ta' Malta. Preżenti għal-qudiesa kien hemm ukoll il-maġġoranza tal-qassisin Kattoliċi f'pajjiżna u l-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż fosthom il-President ta' Malta u l-Prim Ministru Roberta Bela. Preżenti kien hemm ukoll l-Arċisqof ta' Malta Charles Scicluna, l-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma u l-Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona.